Itangazo ry'umujyi wa Kigali. Itangazo ry'umujyi wa Kigali riravuga yuko muri bamwe mu nzego z'ibanze z'umujyi wa Kigali bashinjwa kurya ruswa kugira ngo bashyigikire abaturage bubaka inzu z'utujagari. Umujyi wa Kigali watangaje yuko ugiye gushyira hanze icyogajuru satellite kizajya kigenzura inyubako ziri kuzamurwa mu buryo butemewe n'amategeko. Bivugwa yuko mu gihe bazajya babona izo nzu batarazubaka bazajya bazisenya zitaragera hejuru. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burarikira abantu kubaka nk'uko igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ubereka. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukakwibutsa kubaka ahantu hatari mu gishanga, kuko kubaka mu gishanga biteza ibyago byinshi, isuri ndetse n'ibindi bizazane wahura nabyo. Umujyi wa Kigali ukongera kukwibutsa yuko mu gihe watse icyangombwa cyo kubaka, ndetse itegereze neza ko baguhaye inzu ugomba kubaka. Mu gihe uzahindura iyo nzu baguhaye ku gishushanyo mbonera, iyo nzu izasenwa. Nyuma yo gusenwa ni ahantu uzarega, kubera yuko bazaba baguhaye igishushanyo cy'inzu ugomba kubaka. Kandi namwe mutanga ruswa mumenye yuko ibyanyu tugiye kubishyira ahagaragara. Bantu mukurikiranyeho ruswa mu izi nzego z'ibanze, namwe turakomeza tubakurikirane gake gake twitonze, turifashisha icyogajuru satellite nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu. Njye mugiye kubana nitwa Urinzwenimana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura. Muhawe ikaze. Tega twigarukire mu karere ka Kirehe. Mu karere ka Kirehe harumvikanwa imvubu zajengereje abaturage. Ubu tuvugana turi mu kagari ka Rubaya, ndetse turi no mu gishanga cya Rubaya. Nk'uko twavuganye n'abaturage batubwira ngo izi mvubu zarabajengereje, izi mvubu zibabuza amahwemo. Nk'uko uyu muturage yatubwiye ngo izi mvubu nta mahoro ziduha, ngo ndetse ziratwonera, ngo kandi ikindi nta kintu kijya duhinga ngo tugisarura ari kizima. Kugera ku nyanya, kuva ku masaka, zirona buri kimwe cyose, ngo ndetse ngo bamwe babashije kuzikumira ngo zirabarya. Bivugwa yuko izi mvubu babakorera ubuvugizi kugira ngo bazohereje muri parike cyangwa bashaka kandi hano bazijyana, kubera yuko nta kintu bageraho, nta terambere, nta n'umusaruro. Aba baturage bakomeje bavuga ngo bakeneye ubutabera kugira ngo izi nyamaswa zize hano bazijyane muri parike cyangwa bazijyane ahantu hatandukanye, ariko zive mwa kano kagari kabo, kubera yuko ntibahwema guhura nazo zikabagirira nabi cyangwa zikabonera, zikabarira ibintu byabo baba bihingiye. Ayo ni amakuru ngiye kubagezaho. Njye nitwa Urinzwenimana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movi. Muhawe ikaze. Reka tugaruke mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu aho abaturage bakomeje kuvuga ngo barahinga bakeza, ariko umusaruro wabo ukabura abakiriya. Impamvu n'umusaruro wabo ngo ubura abakiriya ni uko uno muhanda uhuza Rubavu na kano kagari udakoze. Uwo musaruro ngo ni uwuhe? Uwo musaruro ni karoti ndetse n'ibitunguru. Ngo barahinze babashishikarije kubihinga, ariko ngo imodoka zazaga kubarangurira zivuye i Kigali n'impande n'impande ngo zabuze aho zica. Bivugwa yuko bavugishije meya wa kano karere, meya arababwira ngo uyu muhanda uri muri bije, uri hafi yo gukorwa. Yabaguje babwira ngo babe bitonze gatonya, ngo bije y'akarere irimo irabikoraho. Ayo ni amakuru twabagezagaho tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Aya makuru tuba twigiye kuri tele tukayafata. Aya makuru aba yizewe. Aya makuru amashusho n'amafoto aba yafashwe, biba byafashwe na Kidasamura. Njyewe uri kubagezaho ino nkuru irambuye nitwa Urinzwenimana Emmanuel. Tubane mu biganiro bya buri munsi bitandukanye. Ikiganiro nakagaruka. Mbanza kubashimira mwebwe mudushyigikira mu byo dukora, mbasha kubashimira abantu mwakanze subscribe ndetse n'abantu bakanze share. Nongera gushimira abandi nkamwe mutandukanye mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi.
mugire igicamunsi cyiza, Imana ibarinde. Ikiganiro nakagaruka.